Matthew chapter 26 verses 69 to 75. Peter na Jishuli kahat. Peter kayang chiwi ayali pamsai, kala raushunau akana awi lirada aling hanga. Nala Galilee Jishuli ngasosai. Ka Peter na atum saikuruwi mangali mamaya madahanga. Naghi kahangkala imatay mana. Kala ana kayang shokhavai varenda shonkhavataran raushunau kangade akana ali teda jelibam kasami ping jelihanga. Ala Nazareth wi Jishuling sosai. Lord leader Peter na mamaya mata mingjeda imi pa jeli matay mana dangahan gai. Kalay laga jelinga ninga sa pingjina Peter lira dahanga. Kajangkat ay na nala atumli nga soga sa akana na wi dui matui ay na tay. Jui tili Peter na akala da konshat bokwi da shaki sa dahanga. Ina kamashung dui matui gala mingajayna. Ina kamashung dui mamatui mana jia kavarena ili danti mirana. Imi bajali matay mana jijang jali harva konguta gala jishuna ali hangkai harva na makongrang lakana na ili gatumshita hatra gajibidar na paning unga. Jie na ana gayang li shokta so jaba. Na kui kai na tumsai gurali very wisok mingasar no amen.